Yun, kanita kay bunto. Kaning I love Florida Blanca, tapos Galaxy. Yan. Tawag park yan. Ala ko mang kalili oh, nya dagul na. I love Florida Blanca. Kani Galaxy. Tara. Summer Love Fitness. Na? Huwag jogging na ako yan eh. Ha? Hali. Summer Love Fitness. Yan. Oh. Hi sir, Good morning. Yeah. Anong meron? Ito po yung mga price po natin. Okay. Oh, pwede. Mura mo pala eh. Pwedeng check mo na yung mga ano, yung Yes, mga gamit natin kasi gusto ko magbuhat yung mga tago 100 kilos eh. Yes po sir, pwede po. Pwede? Oh, sige, sige. Sati pa rin ambience ka eh. Ay, pare na ako mumunta kayo, na ako magpares kanyan. Ha? Sa tingin view oh. Ito? Oh, sa tingin view ah. Pwede. Basta ka lang matulad kesa kay pangsariling tulad masaya yaman king Aldo you. Masaya kayo, mas masaya kami para kayo. Kalukuran na mo kakalingwan ing sarili. Uling iyan inegalo mo baking babo. Para makeni, ekapay stress, king problema. Enjoy mo hindi baking babo. Basta enjoy mo. Sawaing awas na, pero kesasawa. Inlukot king puso, iyain number one. Dakal matula, dakal din imatula. Pero Dog pa. Bayad na. Ikaw manayangat. Okay, game. Mato ka pa bang dinala na kilo? 10 kilos mo may abot ah. Siyempre, kaya rin mong ginamit, ligpit mo lang. Mantiyan ng disiplina kayong gym. Kami mag-yoga. Oh, tumbling. Huh? Galingan, eh? Jab straight. Oh, jab straight. Jab straight. Jab straight. Jab straight. Oh, lalakad ako. Siyempre, dapat magsundan mo. Wala namang libreng danom Kenny. Nung inomboring ka, danom, atin laring pisa rin ka. Kaya di bottled water, oh. Itong energy drink. Ano yung functional? Functional, yan. Ito pang salamin. May something nakuha takatawad. May kaduak pa. Yan. Pang Instagramable ba mo? Oh. Tatalulundagan. Okay naman, in cardio section, oh.
Yeesh. Oh. Oh. Group class. Tingnan yung group class schedule, oh. Oh. Tingnan rin salamin Kenny. But, pidukanan ka eh. Mahalan, oh. Locker. Para ka rin lalaki, oh. Tingnan yung locker. Yan, oh. Malinis, oh. Diba? Woo! Ano pang gagawan nyo? Mag-enroll na kayo. Baka na kong sumeksi. Pwede.